nung ruashni an walle shanka jandangro kel ka pai ngwan ron kina dangro wi jandangro bakel bana rajme no bana jinwa kel an biya kamal kaja report mani tikon kati bi kon keling kaman yama dong goro banyo ko kwa non kon kwiwut ke medane shanak rewi ke juba chali koti okot take jom chalat ke social media ko gwase dane chuwamat no chi police ki police dismiss social media report on konti okot murder case konti okot jerami shanak ne me shanak ki kondi ala nen gor karam medane nakaje but right now jane te konti nakaje ngaramo ko ram kel milad engineer kala da gwaliet kila da gwa petroleum ka juba dio je engineer canal pit no take mi chakul dismiss the police ni no continue kodrame ne te konte nakaje chaka yen no ka pick take again but ban je kule linkel mandan le roda no lengu gwasame National Police Service team chikane dismiss me chalat ka social media dipon me chala do nena no and one te konte cha konti okot cha janak juba e cha ka yen ka pek te kadien kan no mo chi to ka jodan kan lat gwasame kan ne de to kan ka yen no ka pek te kadien and then bana jon je kulling man dana le rode no le no ko goro bana man tuok ko juba ngai ko ne chane tin wan cha nek tin long chi jen wude makarwade before him ten wan ko kene anak dai wiki juba no kane o chala do ne ti cha ka yen ka pek te den kan chi tok me chalat ka court wadio jeno cha mu ne ke donc ka run no but tiken la do tele coding mi chalat chit ka dobo don de kularo ramme me ne to contin tin na ka je cha ka yen ka run ti ne kan ngode ne to kan mo ke ngade kan mo no ke ka run to be kan nin rai ti jel no Ramray Gwasame queer police ni Major General Justin yala do nene jeni me chala de misinformation no tel na am cha yen ka pek tekade ka gwan rajitin rawiki juba ka jen kui update ma wati ke two separate case ke kin dangro ne ko ne anak rawiki juba ke kin dangro wuri dane chanak chole General Stephen Warkozi no chanak no ken wuri chal ke me engineer Koti okot ne dangro ti kiti chanak ramkel waneng re duare ka tiang wanek dore ka tiang no lo cha dore cha lo capture tigbe ko dong ngai kene to konna ka jebo and then from there ben me be ko cha na dore te yurwa gor ke je no lo mai ke chiende wado mo bende waya bareje chwanak no mo keskel keze mem chal dun kon team jen na ka je tenere torbiel barkene je nen wude me continue kot no chwanak and then from there shabanten shabar bar wan ko bar kana gwa dan la duel ger gwa dan te cha torbiel bar jode kan yamde jeka no mo mi shoda lad ni ka gwa sedan ka jo cha ko lad gwa sme wajen chane dang di cha ka jigno chicken contribute ka continue kot liade gwa dan get ne dang di ti chigana coordinate Kennedy County na ke kontiu kot ke juba ne dich ne tone chaga yen ke juba central prison jen gwa dan teketin and then chi mobile court chi kule rule chela do ne dang giditi kan chaga yen ka queen nak dien ke kontiu kot ne ke juba no anyok sorry ne dang di chaga yen chi jen kui wut kana mane ne dang di ti by the way ke General Warkozi menaka no yeah ala just quite clear here sorry continue kod jen ne ala kan ne ga kan mo kerun badu de me michal ke General Warkozi me jen chala do ti ne dang di ti cha yen ke kwide ka ne to cha yen no ala kod case point de wangu da kan kamrar ke do bran kan lat ke jen
Bane dang di ti chala do dong de ka kenetin konde na ke cute ke amine te na ke kontiu kot wa kan ke lel kan ke ne yen den ka do bana chalat ke je kan gwasme ke kan ke ne moy karunte de kan kul ni re ti jen man chalat gwasme ken kan two case ti ke mix man na chalat mandan ke ti cha mix ken lat ke je ne di ke nyin kontiu kot kene di ke nyut kana mene cha kule clear no ne dang di cha yen chi qui kontiu kot konti kot me alajen ramimo mi cha ne kene ke kan ko kon la do ne dang di cha la de qui general Stephen Warkozi me wa nek dore no ke jane kene dang di ro ja ke pon shu gar mene wadu no ngode ke ze ngode pin kwale clear he bia ko ngaje no de te kamile ro re ki juba ba je ne ka dong cha ranu cha bije ke dong ram mo ne de kon cha ran nak boni ba ga la re ti jen den cha je bu goro ba ngach ameni mi chi gare kene kule senten na kula raje no era me cha yen ka kuje mene ngai kon manane cha la social media ci kon diale nene no wude me cha nak ka cha ne ka cha ga yen ka pek tege den kwa clear air no di tera me cha yen ka pek tege de telena ne dang de cha yen ka ku mi cha lo war kozing ci ku konti ko ne ngwan kana gorno no era me cha cha ne te konti cha je nak cha ka yen wano case de ngode tel mission beratin ko engineer ne de kon naka je de gala ne de kon let kan kel la kwar ko wate position midi go na je tin re torbiel wa ke two case cha mix kwal nyoni man da do dana chun content gwa de men go juba mi cha je nak ramadan ne cha mal ngaja unless china te ke bidene ti nyoda no ngaka mo no ched ne me chelel ne no man le ban right tin je ne gwa de me take mi cha lat kuiji Uganda mo la kwer Uganda kene kuma sa Sudan la kir la pade SPLM kene pade Uganda mishale NRM kene wa tiken keling midide long te keling midid ka jodana chalat ngai kone Uganda kumede cha contribute ko be South Sudan be jia ki betre ko gu ke resource ni nying youngest nation ku ken kala cham ka dom je gor kano bu kwar bu te dagla ni chicken bu mat chit ke kir ken rek machar ta da na chicken met ke je e benefit ka kum Uganda bara ina ka kwikir mi yadit ko gor je no be stay ka power chicken nyo la no ken jen kum da la part SPLM ken part NRM etiken ka connection mi dit ke ken kamar so na me mi chala da ken take dol mi chicken dol na mo a meeting kam kuma SPLM secretariat chicken la cha SPLM official wa chika we chika je ke Kennedy chwale NRM delegation take mile road Uganda ambassador Teten to South Sudan Roni Balia ken minister of state la foreign affairs minister of state ken regional cooperation gun chale John Mulimba ken chika je ka dob dande let kelke je ko ngai kon right now ala kir mi yadi toje je ngwana we ke je tete ngwante we je ga long te de kon la no mo kir be survive ka jen queen kwar me balade a chankan kir chankan queen kwar kanalat we no kir be survive ka tigdan teten ko right now lat ke jeno ba national election ba je extend again chang me ku kana pressure no ba national election ba je lat this year ke 2026 mo de teten one to we je ga long aduno ko kir mi yadi goro jeno jen ba path goro connection ke kum Uganda ko be kum Uganda be neke be contribute ko be kir be stay in power me ken ko riare jene kir mi yadit NRM e pare dung Uganda agent kwerka montema agent Museveni teten Museveni ajela president no ngai kono me changa me chicken me chika tetere ken Bobi Wine chikon me chala chikonen jen che fail Ramadan chi path e Bobi Wine den che Bobi Wine gor no dere yen chi Bobi Wine che escape che ngoch right now jana ki United States
gwan mo we lwa gwe je gorten ko cha ngaje no di de me kana gade chika mali kan mi nongre we chika Uganda mere kone de kon guje no chukum Uganda to contribute ka South Sudan ko South Sudan be jek ko da changtene ngwan tene tama te ka Uganda ga tan kono gor no kitina ka dorten kelno maran ka keweni mar ji Uganda mar yone mar na ka yo chenga dan shi liete tel nene mar badak relationship mo dung yone ke dung natural resources chi mar mo we gwad me de wo guardian ke de ro wonya kana wodi gur kire no jen bika mat kana Museveni ko be ngada kula secure kom do men dan teten enona be kom be je kula secure ko chaje be joj ray ko rga men dan teten point de kim yadit gen menen yen right now etika ka meeting let ken ka pa de gwada mi kana pa na me so yer kan nga yer kan which South Sudan man ban kula ngaje ne ko antama kire jane ready ke election ka joge kire an ideal wena ka human right activist wena ka neten kontin la international community joge jano tela mal medeben ki tele ko in kwar mede to me ken yen kwar South Sudan ken yen kon nyur biya right ka do badan biya nyam kaje ko South Sudan ci dung jani ka rwade e dung nene dial ko mo ken ke bano ka jang bu ngodo let ken ko let ken ke dot ken ne ko ken dor ko ken ci de menten wore ta ju no mo che bagwa ko ering ma char ci ken kule yene teke na teke neke keneka ba ka tagrar ci ka South Sudanese ci ne te motila tila ji South Sudan de kan chonkel karandien ke cha parwich ko ngai kon diala tele ko in kwar mi chamalat tele civilian tele keten and population di dan ke lu ko South Sudan badil participate mekan kan participate tele mi shala ko in kwar so right now ku kon right en wonene mekan refugees IDP camps refugees mekan ko kon kamrar tele mi shala ko in kware be berar ko in kware ba jelat gwada dan en chinedi ti ci barar jena kwala gornodi mi tete ka gwad mi ci kwar ci gray keje ba security arrangement ba chulat security arrangement o ba ne di ti tila bondial de ni ken dial gon ko tiguten ba mat goskel mi mo ngai kon dial no tel mal de ben makan mal kana kola da kan de ni kan ko kon liom de ni ba ka liom ba ka integrated ba mat goskel den ba polin ba nyom liap ka ba dialti ba galat den mina kulu we ko de security arrangement de jela di ba na kula jagon dial ti jel kel ti share no di cina chicken bete ka kore ko ngai kon dial ala kir mi yadi men che piedre na che hatred che piedre na che nyir che piedre na che kan wori kana jang a chang ma jang bit ka mo gon ke na kon tigitin ko la wi anu na gat ken in form mo ke national army ki ge de ni SSPDF ngode na me chamal chedino kwa nuer kwa ala nak ma ti jallo atin kan wore mo kon tin gwaz me jenene o kon bu kon ngaje no kir mi hadit is not ready ketin kon lede chi ready okay ram mo ready la jangai ke la jin ready ko jin chamal ke le shiri aleka bad me ken mal ken re aleka you are not ready chike kir mi hadit is not ready, it's never ready even ko di bering ma charbe kon lu nyenden bina kulu we kan na kulu we ka security arrangement ba population census balel mechejan ban penat ba kwen then ba permanent constitution ba ja gorma bina kula guide la bongoni mecha gore yo bina kulu we ka ene ba kuin kwala done and voting registration right now katin and kuma kim ya de let ken we mean that bala the natin country wiki juba karwade remember this mo kim ya did we election we ja conduct juba ken witin kon guje no go ko right now tele ala jongley tele mi chala malten apanal tele malten unity state may be kan were content gwazante junkele kir mi yade dongda ala gwato to malten and central equatoria dong ma chwaju bakarwar chu western ken eastern tele mi chala malten ko ne dial ka ka dipika angane be vodo te ba kir mi yade ba je vodo ken mu weje yotten che talel ken je teme
china de chi international community kan de interfere chi ga de matin e ka kwi ko lat ken de ring ma cha de jelun ne me kwi ken no let ken rek run kir mi adi wo pen be jelon che pen ga kuin kware pen ka kor ko mu e ken che no lo nyu kwar ko kwar mu lo nyu ke betike ngwan to go to ko ken de betwo benetin kon di altin cha joirar buglo re wich mishi lo re wich and then don benar ni ri aleka ko do bana bram be kwar no lo de je be kwan ko right mi jiram no kin mi hadi bidu no kwan be da mu lo gre ma char bi pal ko no re ma char bi kwan jen kwala gor tama but large je no tel mishal ke national election ka kir ka dwala chi mala kon ala won che ngade create che kur che create minen kon mentem right now nyin SPLIO kana kuma SSPDF nyin ke kuyunguka jen kuy ko kwar lat kon men ala election ko kir dwala kane diala konen joje jen ci anen na displace ka jongle kelio especially nuare yana displace ka penal nuare ne reti joje ka dwala ko ne ti run buka chonka nga buka chongrun ka kwedo den ci mo akir mi yadi so name a pure plant mi chare la ka kan mi ngake ne dialo even joje mon ngai kana adwala jen mi cha displace de yana no te ka kuin kwaru yan lat kwedin win la kunyi kama ka ko yana kwani de ka these people ci gwada ande ten cha and voting registration ba ko le chubude ka cha ka joj ka kiro is ready for election begin ready ka joj ne ko e ko ci kan support kir jene diala ka yat ka malken pin nyamda palaram mo no ka ne ga yan ta dan teten even within point and kuma kir mi yadi da mom chala SPLM te tin tem kan tabande ngaini lol gat koni we ka kan galwa mani meni woni ka kan ten diala ko ken kon kol ma nyang juma ko ilwen kan ne diala ko ken to nyal everybody bu yene no run che biare ka ke ko bi ka kwer bi kan tir menen yana moro yiki jubate lat ke med no ba marka marme ken yene nen chenga dan weto ko kir ne kon te kel ke je bor kan kwerba ko ngai ken die che do die che ro che long die che jal che long but gang kan je tina mat gor kono dikki dara jien then they were there a lot react ko de kola which be je by the way cause mu te mu to ga kir go do atin mu to ga kir ko kir te kara utubala chengi chan roi ko ne kir gwe jeno ba nyaade be jelat ka posi na teten ne me ba korbe no chan roi jeno mu wa nyaada kwan bu nueritin konen lo ke ring ma char bu we koron bu we ka jena dut self kim yadi mu akwan la kwa bana nyoko stack nyok gorke family don kir mi yadi de kala kwarno dina what will happen na me ba korbe jenon be liko ba juba ba je kap ko bom ai kona la mi ko kap ko wi ko bom la be je wi mo la re ha ke long chai mala long ko mi ba mal ba non be je ga long kami je na gorke kir la to kala second liberation ba je lat ba ram chale chit ke kir ba je wi ko bom na yen pega dana beten yentin ping mi di ko te ne de goro no de kel ke kir but what I know so far jene my analysis and dana chito kir chaje look ne ideal maybe 90% chaje look tan yen telan gwan malat kene je ko jikan mi dien ke kon dien jikan ka kir ko jikan kon ga kir mi yadi tikan go de ke kir de kan betray jemnen yana tama tika kel ke kir ba ji wuch be biet ci bu kom ko nge jerun ba ji lo joko kir ko kir guno be ji dominate be ji control be ji jono lel na me ka tam che lar ke jeno lele mu kwal dor ko kwal che jogu na ran naga ko che bu jot ko jaram dan til so sun dial tik de right now almost a year ci ko ne ring ma chate re ti jena mu le ring ma charum ring ma char is not doing anything right now ko di tel me le de the telephone che communicate cat side word we can jetin gang na jetin e kir ku yara karwade kir yara wujina na a janibe ne dia la content chun kel ke kume dakra ma char ba ko kon destroyed all of them jen mission dan titan mission get destroyed bring ma char ba chutel power jen ta dan nen yen shu tedin kep kel ke je ka dwal ko ring ma char goro ba participate ke election bonde
ajana modwal ke kiron telem do dien anyo kir dwala committee mi ci tuo ka je don da la ring ma chade la option kane dial she gor ajene ne jen ko ring ma char kel nene je la jene temere wi bo wi do dien we ngu gor we ka medical we wal we go gor ko jen de point de nyok de we nyam laro we booze ke ine ji boozing cause the point bu ko pal ko ji kon en me change ci na wona ko dong de chudo ngok de ngule lo no da la kon kaling so kir early issue dide chi matot ko ko laro ne plan ko be mal be bere wi ka South Sudan gor kiro be ring ma char be kon kamra chairman chalat United Nation mission ki man chalat aji international community no ring ma char be berar ka bendarar agin the beginning of peace wi ka South Sudan me kana kon berar tel mi chala mal so ne me dere we ka kon dial ko be mal be ben chicken mi ade cheborop queen kware ko queen kware just big boni kan kon to juba chen men kan ci ke dial kan ga plan but funding ngode teleje me wi gor ka me 1 billion US dollar to ba funding bala ka ko cha dollar ka bang point paper kon la ballot paper vale ki ballot box la ko kan ka ga yo dial yo ken be ga jeng ni kir ka yo to gor ke ko ba man gor ka ballot ba ko la da nyok ne re kon ngu kulo wur lat ka ngwane gor kan yo kane dial kon la actor tin bit la da mo be kan lat gor kan yo energy charge de west lora bang jen le na ne nen gor no biga te yo te ba dial ba lat ke jen ba dul ba khalat dul ko no kwa voting ne kwa la latin you know everything gor ka let so yo misha kari ala dial to ke ste ne dial and then na kulu we ka queen kware ka ba ping na ba ngaje no kedi ko rai nam gi gen kim ya di logo jen o de queen de na de ping de kwen o jen gor je ba te ne ga te be chorech te bi je lo ke voting ba la ro runi ci kiri pat wal ci ne di ale ci joy ka mu ci joy ka DP kem so ne me ajana na gor de nya kon kel mi jira ma jidit gwasma ne ku channel ko support abanajik no ke another report bye bye